Благослов Божий. Добро вечер, народе Божий. Благослов Бог са нама. Халелуя, амин. Хвала и слава и час небеском Отцу нашем, вечном Богу, за ovo вече да можем славити и хвалити нашeg Бога, Створителя. Халелуя, амин. Добродошли, народе Божий. Получаваме Божо рече вечерас. Ovo je starešinska grupa. Слава час Богу. Проповедамо Евангелие Божие свако вече на Фейсбук. От 21 сат, вече 5 година. Слава, хвала, час небеском Отцу. Амин. Добро дошли и Бог са нама и ovo вече. Бог да нас изпълни своим духом, да ga славимо и хвалимо вечерас. Халелуя, амин, амин. Evo, dragi moji, ja pozivam par prijatelja, pozovite vi vaše prijatelje, delite kod vas ovo propovedene Bože reči. Bog da nas blagoslovi i posveti ovo veče. Amin. Pardon. Evo, ja sam pozvao prijatelje, što mogu toliko, ne mogu sve. Braći i sestre, dragi prijatelji, dobro došli na večerašnjo propovedanje Bože reči. Македонка Андреева, Јозеф Речич, Елена Крутович, кој још има ту, Јозеф Речич, Сесил Корни. Добро дошли, благослов Божи, Бог да вас све благослови и посвети. Вечерас проучамо тему бриги света или бриги овога света. Молимо се за надохнуче Боже. Боже небески Оче наш кој си на небесима, слава ти за ovo вече, што можеме да те славимо, хвалимо и проучамо твој реч. Благослови нас, посвети нас у крви јагнета Христи Исуса сада. Пошкропи нас крвлю светога јагнета, негова света скупорицена крв на нас сада да буде да проучамо твој реч. И сви они кои ќе се уклучити да слушаат и гледаат твој реч вечерас, благослови нас, посвети нас и исполни нас твоим Духом Светим да можеме у сили твоју да сватимо твој реч, што хочеш вечерас да нам кажеш. Благослови нас и посвети нас, Боже, да те славимо, хвалимо у Исусу Христу. Халелуја, амин, амин, амин. Слава ти, Оче наш, амин. Хвала, слава, час небеском Богу. Мира Павлович, Емин Джемилов, Епничев Димитровски, благослов Божи. Се коментираше дали још носимо обличе Боже или личимо на свет кој нас окружuje. О, супер, добро питање. Ајде да тоа вечерас разматрамо, да тоа вечерас испитамо. Поручимо, дали још носимо обличе Боже или личимо на свет кој нас окружuje. Јако добро питање за све нас да размислимо. Првија. Люди мои, народи Божи, бриге овога света су велике. Ајде да се питамо вечерас, ко нема никакво, ма баш никакво бригу у овом свету. И ми овде што сме вечерас да слушамо и славимо, хвалимо Бога. Ко од нас нема ни најмање едну бригу, ама баш уопште никакво бригу нема. Емилио, добродошо, брате. Постои ли на планети Земли човек, говорим о людским бичима, значи о човечанство, ко нема ама никакво бригу на овом свету, за ништо се не брине, за ништо се не секира, за ништо не мисли, за ништо не трчи, за ништо, баш свега брига, баш му, што кажу наши, увога боли. Одавде уđe, одавде изачи. Постои ли такав човек на овој земли? Люди мои, 2024 година смо, још месец и пол, улазимо у 2025 годину. Дали размишляте што тоа значи? Стигли смо 2025 година. Докле ќе овај свет трајати? Докле ќе човечанство мучити бриге? И најбогати, најмочни човек на светот има бриге. Речете ми да не е тако. Има их брати и на продуј, нажалост, Зухра добродошла. Македонка каже не може, нема. О, люди мои, Весна Липиче ту, благослов Божи, добродошла. Зашто постоje бриге на овом свету? Бринемо се да
завршимо школу, основну, средну, još od malena počne briga. A? Brinemo se šta ćemo se obući, šta ćemo jesti. Brinemo se da stvorimo kuću, da imamo stan, da imamo ovo, da imamo ono, da dostignemo ovo, da postignemo ono, da napravimo ono, da uspemo u ovome, u onome. To je sve okej. Ali šta je uradio neprijatelj? Neprijatelj Boži naš Satana. Napravio je brige ovoga sveta da nas okupiraju, da nas obuzmu, da nas ispunu sve, svaki deo u nama. Ovaj svet, kako, šta, gde, kako, trči, pravi ovo, uradi ono. To je Satanina zamka. Ajde da čitamo Božju reč večeras. Zoran Danijela Tonić, blagoslov Boži, dobrodošli. Evanđelje po Matiju 13. glava čitamo. Evanđelje po Matiju 13. glava čitamo, znači, od 3. stih pa do 8. stih. Znači, Evanđelje po Matiju 13. glava od 3. do 8. stih. Mnogo toga im reče u pričama govoreći, izašao je sejač da seje. Znate, sejač, zemljoradnik, seljak koji seje seme, baca u zemlju, ne? I dok je sejao, nešto semena pade pored puta, došle su ptice i pozobeše ga, nema više semena. Drugo seme je palo na kamenito tle, nije bilo mnogo zemlje, odmah je isklijao, a jer zemlja nije bila duboka, ali kad je došlo slučaj da ga peče, izgori i suši se jer nije imao dovoljno korena. Treće seme pade u trne, a trne narasti i uguši ga. Četvrto seme pade na dobro tlo i dao je plod 100 struko, 600 struko, 30 struko i tako dalje. Ko ima uši neka čuje, kaže naš Spasitelj Isus Hristos. Ljudi moji, čudna stvar je ovaj svet, uopšte naš život na ovoj planeti, uopšte sve ovo što se događa, sve to je jedna čudna stvar. Zašto čudna stvar? Nema ništa, a da nema nešto što uništava ovaj svet. Nema šta ne uništava neku misli dobru, neku plemenitu akciju, nešto da se učini, pa i ovaj sejač. Ovaj sejač je, ljudi moji, naš Spasitelj i Gospod, Jehova Bog, Isus Hristos, haleluja. Ješua, naš princ, naš Spasitelj, kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. On je taj sejač koji silom Duha Svetoga uđe u svakog čovjeka. Duh Sveti kao seme Bože uđe u svakog čovjeka, u svaki živ čovjek. Da li to je Indijac u Indiji, da li to je Pakistanac u Pakistanu, da li to je Kines iz Kine, Japanac, da li to Rus iz Rusije, da li to Balkanac, mislim na sve naše narode, ne, Nemac, Francuz, Amerikanac, Afrikanac. Bog ne bira u koga će da sadi seme, da seje seme. U sve nas on seje svoje seme. U sve nas on uđe da nas spasi, nas samih, da istera Saturna nas i da nas vrati ka sebi. Bog svemogući, naš nebeski Otac, pradavni stvoritelj, je žrtvovao Hrista Isusa. Dozvolio da ga naši gresi, moj greh, razapne na krstu Golgote, da pati i stradi, da strada nečujene strane, to kamšikvanje, bičvanje je bilo strašno ljudima, to su bili kamšici na kraju sa železnim, ovako nešto, ne znam kako dove se kao znak pitanja, znači to, kad se nabije to ti kida meso, ostaviš što je to bolilo bičevanje, nego i trnuti meso, to je još dublje i još strašne boli. Zašto? Pa zato što je Bog imao brigu za tebi i mene, brate moji, sestre moje, čovječe Boži, čerko Božja. Bog tako voli svet da je žrtvo svog sina jedinorodnoga za nas. Bog ima brigu za tebe. Bog misli za tebe. Ljubim ti ljubavlju večnom i zato ti jednako činim milost. Isaja Jezike 33. glava. Ljubim te ljubavlju večnom i zato ti činim jednako milost. Uvek ti činim milost. Pa ako pogledamo nazad do pre 5 minuta, 10 minuta pre nego što smo se uključili
да славимо, хвалимо Бога, проучајќи Негову свету реч Библија. Сетимо сме шта смо данас урадили, јуче, прекуче, пренеделјена, премесец дана, ове године, кое све греси, кое све недобрих ствари смо учинили, иако смо Божи луѓи, иако се трудимо да живимо по светим 10 заповестима, Божјем закону, да не лажемо, да не крадемо, да не убијамо, да не мамимо, да не искористимо луѓе. Нажалост, чинимо оно што не е по Божјој воли. Јасна раду, добродошла. И Теби благослов Боже, амин. А што ли излазите мало, да поедете мало на улицима, народе заспал, нема сви телефони, отаци наши шо улици проповедали има, амин. Тако е, сестро. Зекич, Зоки, Јаца, Бранка Јукич, добродошли, благослов Божи. Јас народо, слава час Богу, идемо, значи, проповедамо, не знам дали си била уклучена. Ове години смо највише радили на Косово, имали смо 12 евангелизација, 12 вечери, проповедали смо по Косово, проповедали смо Македонија. Е сад време кад е овако, значи, ме не можемо изачи на улици, али има други начин, ичи од куќе до куќе, ичи плоштаде, делите. Ево, се смо се договорили, слава час Богу, се укорни, Бог да ја благослови, нjeну черку и унуку и сина, даje nam 800 knjiga Put Hristu i velike borbe na francuski jezik, naravno ovdje sam sad u Francuskoj, da u moj grad Besançon proširimo seme reč Božju, da propovedamo, da idemo, ja ću ići od čovjeka do čovjeka, od kuće do kuće, da delimo ovih 800 dijamanata koje nam je Bog dao. Halelujah! Slava, hvala čast Bogu, šta god možemo, radimo. Naša starešćanska grupa je aktivna, na slavu i čast Bogu, halelujah, amin. Pavle kaže da on rane Isusa nosi na telu svom. Aha, vidite ljudi moji. Ko od nas nosi Hristove rane na sebi? Na bilo koji način. Kad smo propovedali jednom, znači prošle godine to bilo, ja sam dobio čak šamar, došao jedan, opalio me šamar, zato što mu je smetalo što propovedamo Evanđelje Božje. Slava Bogu, Bog mi je dao strpljenja, dao mi krotkosti, slava čast njemu, jer nisam takav u prirodi. Neću da vam se hvalim, nisam ja neki trpeljiv čovjek, ali slava čast Duhu Svetima koji mi je dao u taj moment mir, staloženost, pribranost, slava čast njemu, halelujah. Bog da nas uvijek tako napravi. I sada, znači, Bog ima brigu za tebi i za mene. Bog misli na tebi i na mene. Bog misli za nas da nam da večni život. Od čovječanstvo je okrenulo leđa Bogu. Ma kakvi večni život? Ma ja ću ovdje da jedem i pijem, da uživam 20 godina. Zavisi kako umre, ne? Ja imam 59 godina, u stvari za mjesec i pol. Za ovaj katolički protestantski Božik 25. decembar. Napunim 59 godine, zdravlje od Gospoda, koja je Božja volja. I ja sam srećan, uživao sam, evo ja sam ovdje, imam ovo, imam ono, i da umrem, što gotovo više ne treba. Tako, nažalost, svet je takav postao. Ima brigu samo za ovaj svet, kako da uživa, da jede, pije i uživa u ovaj svet. I zato Hristos kaže ovdje, ovi 4 kategorije, znači zemljišta, odnosno duše, odnosno ljudi. Branka kaže, ne možemo činiti dobro, navikli smo da činimo zlo. Nažalost, kao što Etiopljan ne može promijeniti boju svoje kože, niti zebra svoje šare, jer takvu grešnu prirodu smo nasledili od Adama. Tako je, sestro. Boga te blagoslovi. Nisam ni ja baš. Pa niko nismo, jer evo što piše Branka, to je to, nasledili smo onaj virus greha u nama i živi u nama greh. I samo Hristova krv u nama može da taj greh očisti, odnosno taj virus greha koji nas tera da budemo takvi kao što ne treba da budemo, ne? Zato Isus došao da nam dadne novi život. Po Adamu nasledili smo greh i smrt, a po Hristu spaseni život. Amin, amin. Mame, ali blagoslov Boži, dobro došao, brate, pozdrav tebi i tvoji porodici. Ljudi moji, narode Boži, treće seme pade u trne, a trne naraste u guši ga. Reći ću vam direktno, trnje u ovoj priči koju je Isus Hristos rekao, je u stvari brige ovoga sveta. Najstrašnije nešto što uništava seme Božje nas, što uništava Božju reč u nas, što ne daje da u nama raste Božja reč i da se Duh Sveti uveličava, jeste brige ovog sveta.
Овој свет е пун бриги. И затоа не случајно наш спасител нам пише у 1 Петрој, 5 глава 7 стих. 1 Петро, 5 глава 7 стих. 1 Петро 5:7 каже: све своје бриге баците на njega, на Христа, jer се Он брине за вас. Халелуја. Која радосна вест. Исус се брине за нас. Али ми смо кратко види. Ми не можеме да гледаме дали од 1 метар духовно. Ми дали не можеме да гледаме у дубину, да изоштриме наш поглед. И затоа нам треба, како што каже наш спасител у Откривено, 3 глава, треба нам šta? Очна маз да помажимо наше очи и да видимо. Да видимо колико нас Христос воли. Зашто не видимо то? Затоа што смо ми заборавили Бога. Заборавили смо реч Божу. Заборавили смо нашeg спасителя Христа Исуса и затоа ми не можеме да видимо да се Бог брине за нас. Затоа ми не можеме да растемо у духу. Ограничили смо Духа Светог у нас. Дали ме разумете, брачо и сестра моја? Нажалост, каже, трне, нарасло и угушило го. Уместо да семе нарасло е трне и оно го е покрило и нема го, угушио се. Угушио се тај духовни човек. Люди мои, Сатана нам е направил пуно ствари за кои треба да трчимо и да се бринемо. Плати струја, имаш бригу да платиш струја, да платиш интернет, да платиш шоу, дали ќе стичи, дали не ќе стичи, сад говоримо нама обичним людима кои живееме со платама. Нажалост, кога би само нас то бринуло, па и богати има и проблема. Шта че ово, како че ово, шта че има. Бил сам еден пут присутен у jednoj конференцiji, конгрес у Штутгарду. Били смо екс-югословени, значи све из некадашни Југославии, христјани. Скупили смо се. Било нас се можда преко 400 ljudi u jednoj velikoj sali, možda 500, ne sjećam se točno, više možda. Zaboravio sam, prostite, preko 800 ljudi smo bili, da, skoro 1000. I čovjek koji je propovedao reč Božu taj dan, pitao je, ko nema problema, neka digne ruku. Molim vas, ako neko nema nikakav problem, neka digne, ili brigu, neka digne ruku. Šta mislite, koliko ljudi su podigli ruku? 0, nijedan jedin. И ту у Штутгарт, луѓе кои живеат во Немачка и Швајцарска, значи ту сме се сви скупили, и за Австрија, луѓе кои живеат во богатим земјама, среđеним земјама, значи добро е све у материјален погледу, али ниједан не е дигao руку да каже ја немам никакви бриги. Све ми е среđено, све окей. Дејан Деки, добродошо, брате, благослов Божи. Луѓе мои, трече семе пади у трне, а трне нарасти и угуши га. Зато Исус нас зове вечерас да све своје бриге бацимо на него, jer se on brine za nas. 1 Petro 5, 7 ili 8 stih, zaboravio sam, ajde da proverimo. 1 Petro 5 glava, 7 i 8 stih da bude sigurno. Da, 7 stih, tako je. I sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za nas. Kratko i jasno. I sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas. 1 Petro 5, 7, halleluja. Видите ли какъв е наш Бог, люди мои? Он се брине за нас. Он се брине за нас, он мисли за нас. Šta to znači brine za nas? Pa pazi nas, kao što pazimo malu bebu kad se rodi, držimo je u ruke, čuvamo je, negujemo. Tako nas naš spasitelj Isus Hristos čuva i brine za nas. Nije li to radosna vest večeras? Nije li to veličanstveno, ljudi moji, da znamo koliko se Hristos brine za nas, naš spasitelj? Ali, kao što sam malo pre rekao, mi smo sve to zaboravili. Zašto? Zato što nemamo više Hrista u našem životu. Zato što Hristos nije više u nama. To je cijeli problem, ljudi moji. To je cijeli problem. Zato što mi više nemamo Hrista u nama. I mi ne možemo da shvatimo da Hristos se brine za nas. Da naš spasitelj je pred nas i iza nas. Sećate se kad su Izraelci, govorim znači o vremenu izlasku iz Egipta, kad su došli pred Crveno more. Pre njih je bilo Crveno more, duboko možda 2 km, ne znam koliko, možda 5-10 km, dubina velika, ogromno more, možda preko 100-200 km u širine, ne možeš da ga ploviš, da ga plivaš. Iza njih faraonova vojska, možda njih 200, možda 300 hiljadi
специјалних војника обучених со војним оружјем. Ови са децом, са нејачат, са старцима, са женама. Немају никакво оружје. Не ли то била велика брига? Шта ќе биде сега за нас? Почели су да вичу. Ја, готово, помречемо овде ќе му ставити кости. Дошла е брига на них, дошла е брига овога света да сачува свој живот, борба за живот, борба за обстанак. А видели су 10 чуда. Сеќате се? Ово чудо, оно чудо, оно чудо, оно чудо, оно чудо. У моменту каде е дошла брига на них и неволја, они су свата доброта Божја, свата дивна величанствена чуда која Бог учинил, они су све заборавили тај момент. Да. Да све бриги пребацим на Господа. Амен. Амен, тако, сеструе. Исма Изет Асиреви, благослов Божи, добро дојдовте. Народе Божи, слуги Божи. Ја вас тако назвам, jer тако нас назва и реч Божа, не, Свето писмо Библија. Израелци су повикали, Јехова Боже, спаси нас. У тај момент, у тај страшен, стварно е било страшен момент, а? С ове стране војска која ќе дошла е видливо јасно да ќе те заклати, уништите, убити и тебе и децу и жени све што имаш, а со оне стране море нема где да се помогне, значи обкружен се со свих страна са бригама, са неволјама, са секирацијом. Али има ли вечек од нашeg Бога кој нас е створил, прадавног Отца Небеског? Има ли вечек избавител и спасител од нашeg Бога кој на небес има? Израелци су тај момент заборавили на Бога, да се Он брине за них, јер су изгубили Бога из својих мисли, својих срца, својих души, својих живот. Нису имали заедницу со Богом. Шта тоа значи? Па, луѓе мои, они су заборавили прво ствар молитва. Маријан, где си, брате, одамна те нема, благослов Божи, добро дошол. Заборавили су да имају заедницу со Богом, да се клањају Богу молитва, да моле Бога, да просе Бога, на колена да клече пред Богом по 2 пута, 3 пута, 10 пута на дан. Обузела е брига како да проđe ту пустина, обузела е брига како да тоа своје богатство или тој мајне пренесу из Египта до обечане земле Ханана, ханански земје, данашни Израел, Палестина. Имали су бриге, значи, како ќе, шта ќе, где ќе, како ќе бити, дали ќе добити добру земју, дали ќе... Имали су много бриге и заборавили на Бога. И зато у причи кој Исус рекол о сејачу кој се семе, трета група, где е најстрашнije, трне е загушило семе. Многи кои веримо у Божу реч, многи кои веримо у Исуса Христа да е спасител, нажалост, бриге овога света су нас задушили. Што е задушиле? Не можеш да дишеш, готово. И кад не можеш да дишеш, умираш, е така? Кад не можеш више да узмемо воздуха, ми умиремо без воздуха. Тоа се дешава свим луѓима кои су свое мисле окупирали на овај пролазни свет. Не говорим о светским луѓима, говорим о верницима кои верују в Библија, кои верују в Бога, кои се клањају Богу, кои певају Богу, кои верују во Исуса Христа да е умро за них на крстот Голгота. Да, луѓе мои, познавам луѓе, ја ќе вам рече, например, еден наш брат, кој е чак и старешина, у едној цркви, нема везе где, нечу да кажем кој посол ради, да не би знали о коме се ради, нечу да го окритикувам, да лажувам, надам се да ќе се покајате што пре. Видим ga од јутра до мрака, седи тамо на тај посол, па, значи не е оно физички посол, па 11-12 увече ја пролазим, брате, шта радиш još увек ту? Па ево, радим. Шта да му кажем, то не е нови верник, то не е ѓуче, он е можда 20 година у истини. Кажем, Господи, као да нема ништа. А има деца у странство, шалju му, помаже му, значи има више деца, и они му редовно шалju новац, има добро примање куќе све, среđено е све. Живи као да нема ништа, као мора да тамо да стои и оставли жену и сам мора да буде ту по 14-16, не знам колку сат. Бриге овога света. Као да нема ништа. А има. Хвала Богу да има. Шта е са тоа ми са мном, брате мои, сестро моја?
Имамо ли долно за овај живот или се бринемо још више и више да имамо? За пара, оно ќе да мислимо. Па немој да мислиш, брате, умречеш. Ја колико год мислио, да остави ми 10 милиарди евра, ако еден од моих у тоа поколение не валяо, долно да биде коцкар, он може тоа све за еден дан, за месец дана све да уништи коцку или да потроши, не знам што, или да уништи неке природни сили или нешто да се деси и нема више богатство. Ја вреди да се бринемо за сутра. Сечате се што рекол, не брините се за сутра, јер он ќе се брините сам за себе. Мира каже, кад више читамо Божју реч, онда проблеми е лакше подносимо. Мире Богу нама, тако е, сестро, амин. Македонка каже, се треба да оставиме во Божји раце, Исус ќе се побрине за нас, амин. Аха, Весна каже, похлепа за новцем. Похлепа, тако е. Сечате се у Тимотију, Петру посланици, што пише, еден од знакова да е крај света јесте похлепа за новцем, сребролюбли. Воле новац. Познаем христјани, луѓе кои веру Бога небескога, кои нису, ама уопште сити од онога што веќе имају. Може да има 5000 евра на страну, под јаступ, ми кажемо, не, или у јаступ. Може да има 100.000 евра, а види како да више има. Уживају том новцом, гледају ga, мили ga, гали ga, а не троше ga за ништа. Тако им стои, тоа е тоа. Важно има новац. А како живи нема везе, важно е богат, има новац. Знаете, проблем не у томе да некој има новца. Да Бог да сви будемо богаташ, милионери, милиардери, амин, зашто не? Па видите ли како е Израел још дан данас благословлен. Нема сироток израелца. Значите некој израелца кој проси за живот, моли за живот, нема што да еде. Нема, сви се богат. Не е Божја воля да ми будемо сиромашни, да немамо што нам треба или да имамо проблем или бриге. Проблем е што ми смо заволили новац, постали смо идолопоклонци. Оно што највише волиш, тоа ти идол, луѓе мои. И зато Исус, зато нас Бог каже у заповестима, люби Бога свим срцем, своим и душом своим, да Он буде за нас број 1. И тој е наш Бог. Све оно што любимо више од Бога, постаje идол, односно лажни Бог. Како е са тобом и са мном? Како е са нама у овом питану? Джими Байрами, благослов Боже, добродошо, брате, Бог да те благослови. О, луѓе мои, народи Божи, ајде да читамо дале Божју реч. Бриги овога света, говоримо о бригама овога света. Кристина Лоипор, добродошла, благослов Божи. Те што имат пари се робови на парите, парата нив ги повела, а не они парата, нажалост. Ја кажам со моим речима, да уживамо са тим новци. Зашто не да уживамо, мислим, у нормални стварима, не, како е Бог дал да уживамо. Сечате се што е рекол, јас сам дошол да имате живот у изобилju. Ми тоа данас кажемо да уживамо животот, значи, да имамо добар живот. Али луѓе мои, и онај најбогати, кој што сам у почетку рекол, има бриге овога света, шта че, како че, где че, луѓе мои, има 100 милиони евра, он мисли, брине се, чак и умиру од тих брига и секираце. Данас, као никада ранije, умиру веćinom млади ljudi од срцевик удара или инфаркта, удар у мозгу, излив мозга од секираце. Знам едног музичара у Скопје тамо, кој е млад, умро, може да има 30 година. Джими Байрами ga zna 100%, on je svirao, znači, naš Джими, on živo na zadnjoj ulici, tamo gde živi ne Рамко, наш певач. Умро и јадан, каде почела корона криза, слабо свадбе, нема забранено све, нема више ништа. Брино се шта че, како че и удари ga излив мозак и отишao млад човек. Бриге овога света. Бриги овога света су најопасни, луѓе мои, то Сатана све ствара. Господ био постанал у Капернауму. Људевит Вречич, благослов Божи, добродошли. Народо Божи, значи проблем е не што имамо новца, пример, што е некој богат. Океј, амин, да Бог да сви будемо готови. Проблем е што смо ми закрили тај новац и у нему се надамо. Аха, он е наша сигурност, он е наша будуćност. Имаш новца, имаш живот. Тоа е проблем. Више се наслонимо на новац, него на небескog Бога. И зато можда не сам богат, што можда би ја така бил, и слава час Богу, што nije mi dao da to da bude. Amin. A tražio sam. Hteo sam da budem bogat. Ja sam iskren, ljudi moji, kažem vam iskreno iz srca.
Веста каже, неговом граду, тако е, сестро, у Капернаум. Люди мои, желја за новцем е највеći проблем. А ми, кога нам доđe та желја, нисмо имуни на то, не? Кога нам доđe та желја да се бринемо за овој свет, да мислимо за овој свет, да мислимо за новост, да мислимо за материализам, треба кој Исус Навин, или Јошуа Навин, не, Исус Навин, 24 глава, да извикнемо нешто као он што е извикнало и изјавио. Значи, книга пророка Исуса Навина, книга Јошуа Нинов или Исус Навин, 24 глава, ви знаете 100% тај стих на памет, 24 глава, 25 стих. 25 глава, 25 стих каже овако. Значи, Исус Навин 24-25. Значи, Исус Навин 24-15, пардон, погрешил сам. 24-15. Значи, Исус Навин 24 глава, 15 стих каже овако Исус. Ако не желите да служите Јехови Богу, онда изаберите данас коме ćete служите. Богу има, којам су служили ваши праочови са оне стране реки, Богу има Мореја, чој земли живити, е сад оно најважнije. А ја и дом мој служит ćemo Јехови Богу. А ја и дом мој служит ćemo Јехови. Амин. Амин. Извукнете сви амин пред ваши телефони. Извикнете амин, амин. Ја и мој дом служит ćemo Јехови Богу. Амин, Господе, благословен се тако да буде. Да служимо Теби, Јахве Боже наш. Амин. И кад имамо ову желю нама, ми неćemo имати више брига у овом свету. Онда сме ми предали из срца све Исусу Христу. И онда смо ми лаки. И онда смо ми уживамо у овом животу, јер имамо у срце Христа. Истерали смо оно што од нас сатанско и Исус може слободно да уđe у срца нашега врата, да Господар, да нас води, да нас учи, да нас води ка вечном животу. Тоа е целиот проблем, люди мои. Бриги овога света. Дали сте сад разумели срцевину нашег данашnog вечерашnog проучавања? Да бриги овога света нас води у вечну пропас. Ајде да ово још мало проучимо боле. Откривение 12 глава 12 стих читамо. Нека буде тако, Отче наш, амин, 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 тако е, сви амин су рекли, слава час Богу, амин. Ајде да прочитам Откривение 12.12, веројатно и ово знате на памет, али ајде да го прочитам Откривение 12.12. Читамо Откривение 12 глава 12 стих. Читам другите, оно што за нас важи вечерас, се нам треба. Тешко вама, становници земли и море. Jer je đavo sišao ka vama, veoma gnevan. Zašto? Знаючи да мало времена има. Знаючи да мало времена има. Он то зна, а дали знамо ми? Он то зна, непријател Божи наш зна. Никој нека не мисли за себе више него што е потребно, каже Господ. Амин. Тако е, сестро, амин. Народе Боже, слушате ли што каже Божа реч? Он зна да мало времена има, а ми, јел то знамо да мало времена има? Може вечера склопимо очи и заспемо, умремо. Не може да мислимо за крај света. Кој нам гарантира да ćemo се сутра побудити здрави живи? Зато, драги брате мои, сестро, пријатели Божи, народе Божи, предајмо Исусу Христу све наше бриги, све наше неволе, све наше проблеми. Jer ako mi hoćemo da ih rešimo, nećemo nikad. Neko hoće da ostavi cigaretu, neko hoće da ostavi drogu, neko hoće da ostavi šišu šta puši, neko hoće kafu da ostave, neko hoće da ostavi kocku, kockanje, ne. Neko hoće da ostavi preljubu, neko hoće da ostavi laganje, neko hoće da ostavi iskorišćivanje ljudi, neko hoće ovo, ono, ali svojom silom ne. Kaže Gospod Bog, ne vašom silom, ne vašim mislima, ne vašim крајностима, него мојом силом, мојим Духом Светим. Тражимо Духа Светога сваки дан. Да Дух Свети нама буде цар,
да Дух Свети у нама влада, да Дух Свети у нама живи. И тако ќе Сатана да умре нас и нестачи из нашeg живота, наше ја, и ми ćemo побеđivati све ове мане, све ове пореки, све ове сласти, све ове бриги овога света. Све су то бриги овога света. Кажете да не е тако, люди мои. Овој свет е пун брига, али Господ Исус Христос е победник. И он, кој што смо мало прочитали, у 1 Петрови 5 глава 7 стих каже: све своје бриге пребаците на Нега, jer се Он брине за нас. Он се брине за вас. Халелуја, амин. Песна каже: предај своје срце Христу, да му оно буде дом. Речи наше христијански песни. Познајте песну Слача с Богу. Люди мои, читамо Евангелие по Матеј 7 глава 16 стих. Евангелие по Матеј 7 глава 16 стих. 7-16. Значи Евангелие по Матеј 7 глава 16 стих. Ајде читат ćemo od 15 стих да нам буде јаснije и до 18 стих. До 20 стих нека дайте. Чувајте се лажних пророка. Они ка вама долазе у овчем руху, а изнутра су грабежливи вуци. Препозначите их по нихвим плодовима. Ево оно најважне. По плодовима се препознае кој е Христов, а кој не е. Зар се гроđe бере са трна или смокве са чичка? Исто тако, свако дрво добро доноси добре плодове, а рđavo дрво доноси рđave плодове. Добро дрво не може донити рđave плодове, ни рđavo дрво добре плодове. Свако дрво кое не доноси добре плодове, осеќа се и бача се у ватру. Дакле, препозначете их према ниховим родовима. Сваки од нас сад да се испита сам себе у молитви, у проучување речи Божи, на колена пред Бога: Господе, дали и у мом срцу брига овога света или си ти? Кој е овде? Кој у нашој души? Овој свет? Јер брига овога света ga значи овој свет? Или Исус у нашим душама? Сетите се христијана за време Ватиканског мрака кои су направили ватиканци, папство 1260 година. Сетите се римских императора, тиранина, кои су владали, значи, за време прве христијански цркви од апостола па до 3 века, каде Константин Свето променио, каква су била прогонства, каква су била убиства христијанци. Живи су их палили на ватру, на ломач, живи су их бацили пред дивле зверове, пред тигрове, пред лавове, да их поеду на распарчу на комаде живи. Не е ли то брига, не е ли то страхота? Али они су ишли до крај, били су спремни, толико су волили Христа, толико су имали Христо у срцу, да су поднели те мученички смрти, те мученички убиства, мученичка смрт, и умрли су верни Богу. И Бог их неće заборавити у прво воскресение. У дан суда, када ќе судити целом свету, када ќе дојде крај света, приликом другog Христовog доласка, сви ќе унескрснати нераспадливи, имати вечни живот. Али су били предани 100% Богу. А ми данас, какви смо? Шта е на прvom место? Шта е најважнije у нашем животу? Шта највише нас привлачи? Шта највише волим овој свет? То нам е Бог. Оно што највише волимо, то нам е Бог. Не говорим сада о љубави за мајку, оца, за децу, жену, тоа е нешто сасвим друго. Говорим, значи, о стварима овога света, о бригу овом свету, кој нам е непријател замрачи очи, да не видимо дале, да не сватимо у какви смо замко упали люди мои. Страшно е тоа, тоа е ужасно. Свет нас зове у овом свету. Као што сме читали Откровение 12:12, ѓавол зна да мало време има и жели на сваки начин да нас улови у свој замку и да нас одлучи овој свет. Па мисли бре за ово, па мисли за ово, па ти не мислиш за ништо, па окупирај се за ово, па трчи за оно. А Библија, Бог, молитва, вечни живот, па ти сад живиш, човече. Па ти треба ли да живиш, па твоја жена, деца, треба ли да једу да пију, па треба ли да ово, треба ли оно.
бриги овога света задушу Божи дух у нама и тоа е хула на Духа Светог. Кад ми више не примамо опомени, кад ми нон-стоп чинимо оно што мислимо да е по нашој воли најболе, онда е тоа хула на Духа Светога, jer немамо време за Бога. Не е ли тако, брачо мој? Кад ми немамо време за Бога, еден дан, хајде 3 дана, хајде нека буди неделю дана, хајде нека буди 10 дана, али месец дана, 2 месеца, 3 месеца, сутра ќе ја проучати, сутра ќе имати заедничество со Богом, сутра ќе се молити и запамтите ову реч, ову дефиниција. Пут сутра води у град никад. Пут сутра води у град никад. Тоа е сатанина замка за нас. Тоа су бриги овога света. Сутра ќе победите овај грех, сутра ќе победите овој порок, сутра ќе победите овој ману силом Духа Светога наравно. Сутра ќе ја бити со Господом, сутра ќе ја проповедати реч Божја, сутра ќе ја да сведочим луѓима, сутра ќе ја ово, али данас нема време. Тоа е хула на Духа Светога, луѓима. Една хула, 2, 3 и ми нечемо ни схватити да смо се удалили од Господа, да смо оставили Господа. Господа не оставля, него ми оставлямо Господа. Нажалост. Океј. Луѓи мои, најважно од свега значи што морамо учинити е да победимо бригу овога света. Читамо Лука 21 глава 34 стих. Лука 21 34. Слушате нашeg спасителя Христа Исуса. Лука 21 глава 34 стих. Пазите, слушайте добро, али пазите на себе. Пазите на себе да вам срце, помисле, не буде заокупljeno o jelu i opijanim i životnim brigama. Znači, životnim brigama i da vas taj dan ne zatekne iznenadi kao zamka. Životnim brigama, brige ovoga sveta. Pazite da brige ovoga sveta ne za gospodare sa nama i one su nas kao zamka u taj dan kad bude došao Hristos. Dolazu dani, dolazi meseci koji će neće biti, do možda će biti godinu, 2, ne znam, možda 3 godine prema biblijskim proročanstvima treba da bude najviše 3,5 godina velika nevolja ili velika kriza koja nikad nije bila niti će biti, samo ćemo je mi doživjeti tih 2 ili 3,5 godine, jer je Gospod obećao da će skratiti ti 3,5 godina radi izabranih. Morat ćemo imati jaku veru Gospoda našeg Hrista Isusa, jer u istom evanđelju Luka 21 glava Hristos kaže: a kad sin čovjek će se vrati na zemlju, da li će naći veru na zemlju? To je jako pitanje gdje moramo da razmislimo dobro. Ljudi moji, sluge Božje, poverimo se Bogu našem nebeskom. Poverimo se 100%. Verimo da Bog postoji. Jedno kratko iskustvo. U jednoj afričkoj državi su bili naši ljudi da propovedaju, da svedoče. I otišli se za Evrope tamo. Ne znam kakva je to bila zemlja, koja religija, nešto, valjda nešto spiritističke. Bili su tamo godinu, 2, 3 povedali, svedočili, obraćivali ljudi, Bog je preko njih dobro radio. Na kraj stanovnici tog grada su rešili da ih ubiju, da ih žive spale zato što otimaju ljude iz njihove religije i nosi ih ka Isusu Hristu. Javili su im to i rekli su da dolaze. Svi su počeli da plaču, da kukaju, i otac, i žena, i svi ostali članovi porodice. Onda najmanji sin kaže: zašto plačete svi? Možda imao 5 ili 6, 7 godina. Pa tako, sine. Pa, jel mi verujemo da Bog postoji? Pa da, sine. Hajde da se molimo Bogu. Ako Bog postoji, on će da nas spasi. Ostali članovi porodice su se začudili. Kakvu veru ima ono Gospod? Ja verujem, kaže, da Gospod postoji i neće dozvoliti. Haleluja, i tako se desilo. Molili su se i Bog je napravio veliko čudo i nisu ih živi spalili. A ostali su živi. Jer je ovaj mali dečak imao veru u Boga. Imao je naslon. Naslanjamo se na živu Božju reč da će on to učiniti, da prvo da Bog postoji i da će to on učiniti. Rekao im: pa jel vjerujete u Boga? Ako verujete da Bog postoji, onda hajde da se molimo Bogu. Jedno drugo iskustvo ću vam još reći. Postola je jedna majka udovica. Imala je jednog sina.
To je bilo skoro, znači možda pre 20 godina, možda 15, 20, ajde neka bude 25 godina. Njen sin je bio jako bolestan, trebalo je da se napravi operacija i da ostane živ. Dani su prolazili i njegova smrt se bližila. Ona se uporno molila Gospodu našemu Hristu Isusu. Molila je milost, da nekako napravi Bog čudo, da ide u taj grad gdje bi trebalo da ga operiše, bio daleko, možda 1000 km. Znači ovo je u Sjedinjenim Američkih Država iskustvo, desilo se. Ona sa tim novcem što je radila nije mogla da plati prvo puta, kamoli operaciju koja je koštala možda 50 ili 100.000 eura. Ali molila suporno Bogu. Jednog dana jedan čovjek, lekar, veliki lekar, poznati, jak, je trebao ići u kongres u jedan grad tamo i pošao je avionom. Ne znam što je bilo vremenski uslovi, morali su da sletu u jedan drugi grad, pa tamo da ide dalje autom. I uzeo je rentakar i pošao je dalje da ide, možda je trebalo još 300 ili 400 km, ne znam tačno. Kiša, gromovi, odjedanput auto se pokvario pored jedne kuće, ne može da ide dalje. Probaj, sve ne može. I mobilno mu nije radio, valjda zbog nevremena, ne znam zašto. I ušao u tu kuću da zatraži bar telefon, ako ništa drugo. I otvorila mu, baš je došao pored kuće, znači te naše sestre koja je molila Boga za svog sina, koji je bio na umiranju, dečak. Kaže, uđite Gospodi, bio je sav mokar, znate, od velike kiše. Izvolite, šta vam treba? Kaže, pa tako, ostao sam defek, ako mogu da nazovem, kaže, da pomoći, da dođe nešto da, znate, servis. Kaže, izvolite. Ni kućni telefoni nisu radili, valjda zbog nevremena, nešto se desilo sa komunikacijama, sa žicama, ne znam. I pošto ne bile druge kuće u blizini, ona je rekla, dobro, možete ostati večeras, gospodine, ne morate da se brinite, sutra će biti dobro vreme i možda će doći konekcija i imat će sve u redu, ok. Ona mu je servirala čaj, pa mu je servirala večer, rekla je, možete tamo spavati. Jer kaže, sad ja moram da idem da se molim. I sluša ona kako se moli Gospodu nad svojim sinom. Gospode, blagoslovi mog sina, blagoslovi da ga operisuju, blagoslovi da možemo da idemo u taj grad da ga operišu. On je imao već još kratko vreme života, možda dani su bili u pitanju. I ovo je slušaj, i ona završa molitvu, došlo i on je bio ateista, nevernik. I on je sa smeškom, znate, bio mi je žao, ali bilo mi i smešno, kaže, pa, verujete stvarno da će Bog da usluši vaše molitve? 2. I koliko vremena se molite? Pa, 1, 2. I on, znate, smešno mi je bilo, kaže, pa, vidite, džabe verujete u Gospoda, kaže, to je nemoguće, kaže. Ali pošto sam ja lekar, možete mi reći da mu dam jedan savjet od čega boluje, kako boluje, šta treba da se operira. Ljudi moji, valjda neko možda zna ovo iskustvo, slušali ste kako je Gospod divan i veličanstven. Kaže, boluje od toj bolesti i treba taj lekar da ga operiše, ali mi nikad ne možemo stići kod tog lekara, ja sam sad zaboravio mi prezimo tog lekara. Prvo nemamo pare za da idemo u taj grad, a drugo, taj lekar je toliko poznat i toliko skupa košta kod njega operacija da mi nikad nećemo ući kod njega. A vi se dalje molite? Da. Ljudi moji, to je bilo njegovo ime i prezime. To je bio taj lekar koji treba da operira to dete. Jedan jedini u Americi, možda i u svetu. Bog ga je doveo na pravu adresu, pravo u njene ruke. I on je ustao i rekao, veliki je Bog. Veliki je Bog. I tada je pa ona kod ne kaže, Bog postoji. Kaže, gospođo, ja sam taj lekar, vidite, Bog me doveo pravo kod vas. Ljudi moji, ovo je fantastično, veličanstveno iskustvo. Kako je Bog odgovorio na molitve ove majke, jer je imala brigu kako da njeno dete ostane živo, da ozdravi, da bude živ, da ne umre. Imamo li mi brigu za naše ukućane da dobiju večni život? Imamo li brigu za našu decu ili bilo koga da pobedu kocku, da pobedu ovo, da pobedu ono i da nasledi večni život? Imamo. Svaki ima brigu kako da donesemo naše duše, naše članove porodice kod Hrista. Pa padnimo na molitvu kao ova sestra. Bacimo sve svoje brige na Hrista Isusa jer se On brine za nas, ljudi moji, narode Božji.
Веруємо Господу своим срцем и душом да постои. Тоа е најважно. Заборавлямо да Бог постои. Боже, велики, силни. Благослови нас и посвети нас у Христу Исусу, крви Христови. Да ти веруемо своим срцем и душом, Боже. Слаби смо, нејаки. У кој смо групи, Господе? Дали у оној кој камен осуши, оној кој птице позабају све, оној кој трне задуши све брига оваа света, или у четвртој групи где е добра земја и где прима и сунце, и воздух, и воду, и влагу, све што е потребно духовно да растемо. Благослови нас у четвртој категорија земјишта да будеме, Господе. Да ништа не задуши Тебе у нама, него Ти задуши крлю Христом Сатан у нама, да умре у нама и да га нема, Господе, молимо Те. Благослови нас да имамо веру ко оваа сестра, оваа жена за свог сина, своим срцем и душом да се наслонимо на Тебе, а не на наше мочи и знање. Уважавамо Те и славамо Те ово вече, Господе, да Твој велико молиси за ову дивну поруку, да се све бриге пребацимо на Тебе, jer се Ти бренеш за нас. Халелуја. Амин. Амин. Слава Ти, Боже наш. Амин. Бог да нас све благослови и посвети. Бог да нас научи како да будеме победници сваки дан. Сваки дан да нас испуни своим Духом Светим, сваки дан да нас води своим Светим Духом и сваки дан да се наслонимо на Бога, люди мои, и на Негов свету реч, jer to sve čovjeku, halleluja. Gospod dolazi, mana rata, pozdrav svima, čao.